IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom ni Konsal Jason Bader Pereira nga may kanti hams kadagit interseksyon di Panganiban Street nga agbalbalin nga accident front area. Una ni Konsal Pereira, kalikagom na ito ti corner ti Hernando Street, kinti Del Pilar Street, nga dandanin halos kada bulan nga mga lati disgrasya. Malagip nga dating adag ti hams na ngimnaikat gabot reklamo ni do mga motorista agsipod ti kinadakkel ti kabil. We are aware of that. We kept on informing the executive branch of the city government. Hopefully they will act upon it already. At ano malagip yun na disgrasya Ahmed Idimayo. I call the attention of the good mayor. Hopefully they will be able to act upon it. At I proposed before na siyaklat at manggastusin no nabayag po na red tape. But until now, awampay lang at ano makita yun DJ hams DJ pitchay apo siyak tinangipan DJ hams ijay at before nga awan DJ hams almost every other day at the serious accident nga mapaspasamak at dapat pito nga natay ijayen according to those people from that area. Ngim segon ti PNP Traffic Division adun tinekaro ng traffic signboard iti lugar ngim adulat tamet iti pasaway nga motorista aksipot to ori naka full stop iti makita diretsyon dilata ng isot paglalaan ti desgrasya. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.